لشوق كبير في أن أعانقه، ولكن أنا أعلم أنه يعني في الحقيقة ما ينبغي أن يعانق، ينبغي أن تقبل يده. ولكن هكذا أنا يعني لي شوق كبير في أن يعني يلتصق صدري بصدره، وأن أحس نبضات قلبه تدق على نبضات قلبي، عسى أن أقبس من ذلك السر الذي عنده. فلو يأذن لي في هذا فعلا سأكون محظوظا جدا، مع أنه ليس من الأدب أن يعانق شخص مثلي مثله، وإنما الأدب أن تقبل يده. Bunu, bu kalbi alakayı bilemem ben. Şimdi arkadaşımızın emaneti nasıl dokundu bana, o da o kadar dokundu. Halim üveys için, onun için de aynı şey. Günlerce ben burada namazlardan sonra yani kendi salahım için, kendi mutluluğum için dua etmekten, 50 türlü hastalığım var. Dua etmekten daha ziyade onlar için dua ettim. Çünkü benden daha fazla İslam'a hizmet edeceklerine inandım ben onlar. Bir Feridül Ensari kadar samimi olacağımı hiçbir zaman inanmadım. Çok samimiydi o. Bu açıdan yani sebep sahip olarak bu olabilir ama esası irtibat bilemeyeceğimiz şekilde bu Allah tarafından olan bir şeydir. Allah seviyorsa sevdirir de aynı zamanda. Allah birini seviyorsa sevdirir de onu. İyi insanları sevme, o da ayrı bir bahtiyarlıktır. Demek ki Allah'ın bizimle hala o çerçevede muamelesi var. Yani her şeyimize rağmen. لا يملك من الناحية المادية شيئا ويملك كل شيء. هذا النوع فعلا خاصية من خصائص الإرث النبوي. Burada televizyondan şey yaptım. Biz de burada bana zaten sürpriz haber verdiler. Böyle namaz kılmıştım, kalkamadım. Feridül Ensari bana onlar içinde böyle en önde gelenlerden biri. Arkadan gelip öne geçen onu Efendimiz kendisi için buyuruyor ya. Müteahhir fakat sabık. الشهادة لله أن هذا الشخص فعلا جعل كل شيء لله. إن الأستاذ فتح الله قولا اشتغل بالقرآن الكريم، واشتغل بالتعليم لحقائق القرآن وللحكمة، واشتغل كذلك بالتزكية والتربية. هذه الأمور الأربعة ما أعلم شخصيا أن اجتمعت كاملة في شخص في هذا الزمان. Hayır. Ben sadece televizyonlarda gördüm. Kitaplarda resmini gördüm. Yazdığım mektupları. هنالك كلمات تتنزل على الأرض مثل الغيث مثل المطر فتنبت الأشجار والخضرة والأزهار. الكلمات الحقة إذا تليت بحق تنبت العمران، تنبت الإنسان. وجدت بحق أن تلاوة الأستاذ فتح الله قولا أنبتت أمة، أنبتت مجتمعا. هذا رجل يتلو حق التلاوة كما في كتاب الله يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Bu hızlı hareket eden insanlar var. Böyle arkadan gelip o yarışlarda da, maratonlarda da görürsünüz. Aheste revlik ediyor gibi davranır filan. Fakat iyidir, ne yaptığını bilen bir insandır. Bir de bakarsınız bilmem kaç metre önde ipi göğüsler gelir orada ve yarışı kazanır, maratonu kazanır. وقع بقلبي أنه شخص مؤيد، هنالك تأييد إلهي، هنالك تسديد رباني، هنالك شيء اتصال غيبي عند هذا الشخص بالملأ الأعلى، يستمد قوة خارقة، يستمد مددا وسندا إلهيا
لسر هو فيه ولذلك أنتج ما أنتج من هذا العمران. O insana bakıyorum böyle hasta, halil, fakat işte o Hazreti Üstad'ın romanını yazdı, çıkardı o arada. Sonra arkadan bir şey daha yazdı. Hasta haliyle böyle yatarken. Çok zordur o yani. Böyle dönüyorsunuz kalemle, müsvedde yazıyorsunuz. Böyle dönüp yazıyorsunuz. Bunlar zor meseledir. O insan o haliyle artık metastas olmuş bir kanser kıvranıyor onun pençesinde. Ölümünü bekliyor. Ve düşüncesi çok ulvi diyor. Ölmeden evvel diyor bunu benim bitirmem lazım diyor. Bu mesele yarım kalmasın diye. Onun için çırpınıp duruyor yani. Bir ibadet-ü taat neşvesi içinde meseleye sahip çıkıyor. Bunlar çok hafife alınacak şeyler değil. Kim bilir onu nasıl amudi olarak evci kemalatı insaniyeye çıkardı bilemeyiz. Takdiri Huda'ya ait onun. الخطاب المتميز الروحاني الذي يعني يعبر عن جوهر الإسلام بما فيه من أخوة ومن حب ومن سلام يخاطب الإنسان أن كان مهما كانت ثقافته مهما كانت لغته مهما كانت يعني جهته هذا الخطاب العالمي الحق الذي يعني غير متأثر بالظروف النفسية والاجتماعية التي تقع للعالم العربي والإسلامي. أحسب أنه إذا عرف العرب الأستاذ فتح الله كامل المعرفة فإنهم لن يجدوا يعني بديلا ولا أفضل من هذا المنهج لأنه ليس هو منهج فتح الله من حيث هو شخص ولكنه منهج القرآن الكريم. Dolu dolu yaşadı. Arkada derin, yüzlerce insana yetecek bir hüsnü zan bıraktı, bir yad-ı cemil bıraktı gitti.